Хичээл 15 Солонгос дахь амьдрал Шибууга Хангук Синхуал үндсэн үг хэллэг Кибунохи Солонгост амьдрахтай холбоотой үг хэллэг Хангук Синхуал Кванрён Охю дасах 익숙하다 ганцаардах 외롭다 зохицох 적응하다 танил бус 낯설하다 낯설다 дасгал болох 익숙해지다 тав тухгүй 불평하다 Солонгост амьдрахтай холбоотой үгэллэг 2 한국 생활 관련 어휘 한국 생활 관련 어휘 자가치лийн алба 출입국관 리사무소 네, 출입국 관리 사무소 бэлэн мөнгөний карт 현금 카드 현금 카드 виз сонгох 비자를 비자를 연장하다 гадаад иргэний үнэмлэх 외국인 등록증 원안의 카드 교통카드 мөнгө солих 환전하다 банкны дэвтэр нээлгэх 통장을 만들다 гэр ирж хайхтай холбоотой үг хэллэг 집 구하기 관련 어휘 татвар байр 기숙사 өрөөнд хамт амьдрагч 룸메이트 интернетийн төлбөр интернет 요금 түрээсийн байр 자취방 барьцааны мөнгө 보증금 газны төлбөр 가스 요금 хөлсний байр 하숙집 сарын түрээс 월세 байрлал 위치 зардал 비용 шинүг таноо боломжтой 가능하다 сониучрах 궁금하다 дүрм 규칙 сав суулга 그릇 цэвэрхэн 깨끗하다 하루 답변 тусдаа 따로 ухаантай 똑똑하다 бүр болгон 마다 асуулга лавлгаа мөний галтогоо 부엌 хоосон ханхаа эзгүй 피다 зардал орох 비용이 들다 бий болгох 생기다 дээд курсын оюутан 선배 일개임ч 소포 шууганта 시끄럽다 хоолны ширээ 식탁 анхаарал тавих 신경 쓰다 хайрлах гамнах 아끼다 хувцсны шүгэ 옷장 төлбөр төлөх 요금을 내다 нүүх 이사하다 идэж болох 입에 맞다 тайрах 자르다 сайн болох 잘되다 чимээгүй 조용하다 эзэн 주인 шууд 직접 ажилдаа явах 출근하다 багтах
포함되다. 포함되다. 아래 혹시 혹시 дуудлага поem аялга хэн юу гэх мэт асуух төлөөний үг болон асуух дайвар үгээс бүтсэн асуух өгүүлбэрийн хувьд асуух төлөөний үгийг тод төгсгөх нөхцөлийг бага зэрэг уруудаж дуудана. Харин үл ялгах төлөөний үгийн хувьд өгүүлэгдэхүүн гишүүнийг тод төгсгөх нөхцөлийн дээш өргөн дуудаж аялгаар утга ялгадаг онцлогтой. 1. Доогуур нь зурсан эсхийг анхааралтай сонсоорой. 어디 가세요? 병원에 가요. 어디 가세요? 네, 누가 왔어요? 교수님이요. 누가 왔어요? 네, 그런 것 같아요. 2. бичлэг сонсоод чанга дуугаар дагаж уншаарай. 뭐 먹었어요? 냉면을 먹었어요. 뭐 먹었어요? 네, 먹었어요. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. 어디 아프세요? 배가 아파요. 어디 아프세요? 네, 감기에 좀 걸렸어요. 많이 아프지 않니가? 걱정 마세요.